Menta kesngi kan riu teriu agas arjar arpoi. Kaladon kajingi kendok lang ki menteri rangba kejela Meghalaya bat Assam hago hati. Nagbenta ban penben yau put usam. Nalor jong ki menteri rangba kata ukonrat ke sangma menteri rangba kejela Meghalaya madu Himanta Biswa menteri rangba kejela Assam. Laidon lang rengkan ki menteri jong barok ki arjela bat kiwei di ki he jong ke sorkar. Kumban supen kan mau bahawa benai balaleng kaladon gajing kendo banengkong kini ki ar menteri rangba kejela Meghalaya bat Assam hasilong. Bat kani kalong gajing kendo ke baar. Jong kini ki ar jela Meghalaya bat Assam nak bentaban penben ya put sam. Joint Secretary Border, Srimati Shamishra Bora, ABC Kamruk Metro, Srimati Sushopna Kakoti, ABC Kamruk Metro, Sri Boris Shankar Das, ABC Kamruk Metro. Good morning. We would like to welcome you all to the Chief Minister's level to kindly Chief Minister of Assam with her Fulam Gamsa. Now, I would like to request Honorable Chief Minister of Assam to kindly felicitate Honorable Chief Minister of Meghalaya. Joint Secretary Border, Srimati Shamishra Bora, ABC Kamruk Metro, Srimati Sushopna Kakoti, ABC Kamruk Metro, Sri Boris Shankar Das, ABC Kamruk Metro.